Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mewali ngelingang bangde krama waspada ring baya angin barat ngelintangin Bali. BMKG narkayang angin barat memargi kantos petang dasa 6 km jam. Pacang ngelintang ring pesisi Bali ngawit tanggal 4 kantos 6 Januari warsa kalih tali 3 likur. Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 3 Denpasar Cahyo Nugroho ring Denpasar, kaketus saking kantor berita antara Mausang, indik panarkan cuaca selami 3 rahina pungkuran. Angin katarkayang memargi saking sisi kau, untuk kecepatan 6 kantos petang dasa 6 km jam. Pewarah saking BMKG Majang Krame, mangda krame statu waspada miwah yatna ring kuentenan wesanan sasi kaon, sekadi blabar embengan toyo tanah embit taru runtuh miwah tatit. Dane taler nguduhang krama utamanya para angge sane maswe gina ring pasih miwah wisatawan mangdane nguwaspadain angin barat miwah ombak ageng kantos kali meter ring pasih Bali. Ketarkayang 3 rahina pungkuran ombak ageng ring Bali sisi kaje kantos kali meter, ring pasih sisi kelot kantos 5 meter, selat Bali kantos 5 meter, miwah ring selat Lombok kantos 3,5 meter. Peringatan dini ring tanggal 4 kantos 6 Januari warsa kali tali 3 likur. Ring awuku pungkuran puniki dawag bulan Desember warsane lintang, BMKG rajak medalang peringatan dini indik angin barat miwah ombak ageng ring Bali. Usanan kaon sangkaning angin barat puniki kepanggih ring sawetara daerah sekadi Denpasar miwah Badung, Mekadi taru miwah papan reklame runtuh. Asa punika taler ombak ageng miwah angin barat ngawinang sawetara diri Bendege ring Kedonganan, Badung, Bali nenten mencar. Bali Pos nguningayang.